Tatou tapua I le tua.
muia I lato uma o e matatau I le li. O e sava vali o nala. A wae te ai I mea ngā lua ai o lima. E ia te oe le manuia. E ia te oe foi le lei. E a vela ua vape I o le vine fua tele mai I to tono o lo fale. O lau whanau e peo tamai o live e vangavangai lau lao ai. Whaauta e whapeo na manuia o le tangata e matau I le lii. Heo tātou tālo. Ulu fale mai lau whanau I lo malu I le nei tae au. Ina ua fina ngalo alofa oelo mātou atua e te foa I le ola ma le malosi. Ma o mātou mōli mau ina foi fo linga vaai o lo alofa ma lo wanga le lei moi mātou. Ua e whao so fia foi o mātou loto ma o mātou nganga. Mātou te o mai whātasi. Si le vi inga ma le whanetanga I la ua fio o no lo alofa ma lo whamaoni. Ai vai ma le ato toa le tangata I o luma nganga pa I aia fia mai e te tautoa lua ina la mātou tāpua inga nei. Ina ia whaia I le nganga ma le whamaoni. Ai ei ulava o sevi inga I la ua fio o le atua le tamā le alo ma le nganga pa ia. Amene. Pinga I le atua le pese se lau. Se lau pese tātou te vivi ai.
Pai te wino le tuspaia. Tusfilfileo mo mai le whengainga fau tusia Paulo le kalesia I Efeso. Efeso e lona mta upo e ono. Ta te te whaitau whau wat mai le whai upo e sefulu e whangata mai le whai upo e sefulu mai le fitu. Le Efeso I lona mta upo e ono, whai upo mua e whangata mai le whai upo e sefulu mai le fitu. Ta te whaitau whau wat I ai. O le toe upu le nei, I au tau loto te tele I le alii, ma le malosi o lona mana. A wata tau te le tau ma tangata, a o ali sili ma whaipule, ma li o le pou liuli o le neila o langi, a toa ma nganga le anga I mea oi le langi. O le nei, I nā tutu mauia o tau, o fusia o tau suru ngā titi I le whamaoni. E o ofu foi o tau I le ufi whatawhata o le ame o tonu. Ia whao popo I nā mea uma o na tango atu I le talipupuni o le whatuatua. Tau te mawhai ai o na tinei o u whana whana mu umalawa a le o lo leanga. Ia whamanuia maile nganga le atua I le whaitauina o nā whionga mai atu maui a te ia. Lona lava vi inga nei se iau I le whavavau lava. Amene. Ono sifurmal tolu le pese tātou toe vi ai.
talo. O lava fio lava e te una ina o mātou loto ma o mātou nganga. E na ia mātou whaia pēr vi inga ma wha manu, ma whanetanga i lau fio. A wā o e lava o lea tua o ana nafi ma lea soe o lava i le whawavau. O lea tua lava o e na e whaia le langi ma le larolangi ma mea tumuai. O lau a fio foi na e whaia le tangata i lou lava whātusa ma e manawa i ai le manawa ola. E na ia ola vivi ma ola mafuta le tangata ia te oe o lo mātou o tua. Mātango whiere nei tae au. E na o mātou waaia fōlinga o lo mamalu ma lo sisi ese. Ma wai fō ina mai le ola. E na ua e whawhangu ina mai mātou mai le malolonga o le pō mawai. Ma o mātou mōli ma wina fō iau whamanuianga o le fōwhoanga ma le sio manga o mea na e whaia i loa lofa ma loanga le lei. Wa e whao so fia fō o mātou loto ma o mātou nganga. Mātou te o mai poto o i mātou o lau whanau, o i mātou o lo ainga, o i mātou o i tu tino lo tino keriso. Se o mātou si le vi inga ma le whanetanga i lau fio, ono o loa lofa ma lo whamaoni ua tele na wā. Wā o le soifua ma le ola o le tangata, o oe lavana e fō ina. O le ngā solonga o mātou waso ma o mātou taimi, ma o mātou tala whāsolopito lau fio lava ua e fō ina, ma e au maia le ola ma le malosi. Mātou whawhetai, wae ua le aise tala vale whalongo ina i mātou. E o i lava ina uwhitia i mātou i le au pongisa, o no lau vala au i se tasio au no le sa mātou ngalu lue ma militino whātasi, i lau whe au ma lau ngaluenga ma lau tala le lei. Aua uma lava ona e whatatia le ala fua mo le tangata soifua. O le taimi e whanau ai, ma le taimi e oti ai. Aua e whatatia foi le ala fua o le anga inga o lo mātou wola i le lumana. Aua e saunia le no fuanga i lo malo whavavau mo e whatua tua ma whamaoni i laua fio ma lo finangalo. Lea le whano noa ai mātou. Wae le ngata i le ola nei mea mātou te manatu ai i laua fio ma lo anga le lei mo i mātou. Wae saunia me le lei mo le ola o lo mātou ola ai le nei lo langi. Wa sili ai ona e saunia me le lei tū mau i lo māloe whavavau. Mātou whaftai ono nei au lotu, ma le nei e kalesia, ua e au maia iai au manuia o tangata, a ua e whatangata ina lau tala le lei, ma lau ainga. O manuia o le poto ma le atamai, a ua e foa i mai tāleni, ma le iloa, ma le malmalama. A manuia whale anganga foi, e ala i lo mātou whalongolongo a wheta laila ua fio iso se ala moi mātou. Mātou te iloa i pea la ua fio malo finangalo. Mātou whaftai mo whamanuianga o mawhitanga. Mawhitanga wha urungali ma mawhitanga o mātua ma whanau. Mawhitanga foi to tono o whiau mga luenga o e to tofi ai mātou. Ma e whataleni nai mātou te ngalu lue ai. A sa i linga foi a mātou whanau te tono o onga. Mātou tali tonu lava ua tele au whamanuianga ua e foi mai moi mātou.
Mātou whaftai ono tō whinga wei tofi ai mātou I so seala. Tōno a inga I tōno ngā luenga e maise o lau tala de lei. Mātou whaftai ono le awa noa o lo mātou poto whātasi o lau e kalesia. E oi lava ina ese mea na mātou tutupu mai ai. Au e au maia whātasi mātou I le whātua tuanga e tasi. I lau a fio malo walofitu noa. Whaalia ia Yesu ke risolo walo. Mau e Vailaau ina ai mātou taito tasi. Mātou te poto o I mātou o lau whanau. O lau a fio o lo mātou tamā. O mātou o mai whātasi ai le nganga e tasi. Ia vea I mātou o ni mea whainga luenga I o ao. Ma lo fina ngalo pa ia. Mātou whaftai. O no au a fionga wa e fo ina mai mo I mātou. O mātou whaitau ma whalongolongo. O e ao I mātou ma whatonu I mātou. E nei o mātou sāwa vali ai e tusa mlau fina ngalo. Nā vea I pēa o fionga o se sulu I o mātou vai. Na se malamalama I o mātou wala. Mātou whaftai o no loa nganga pa ia e tauto o lua ina I mātou. Ao ina tau teva la mātou savali. E whaatonu folau loa nganga pa ia I mātou. E te tai mua ina I mātou. Ma e au maia I mātou le mō le ala. E na ia mātou I loa lo finangala. Ma ia mātou sāwa vali ai e so uma o lo mātou ola. Mātou whaftai e sili mea uma ono o le alofa tū noa o lau a fio. Whaalia I lo lavalo pele o Yesu ke riso o le na fio mai. O le na mili tino whatasi mai mātou le lalorangi nei. A o le na ia whaia le tāu langa o le tōngi ola I lo na lavaso I fua ofo ina mai. O maliu, ma o toe so I fua manu malo. Ma ua vea ma wha moe ola o le tangata sa ili I lau a fio ma le whātua tua. Ma tau te o atu ai ma fo I atu le tangata anga sala I ate oi. I loa lofa tu noa o whaalia I a Yesu Keriso lo walo. Tu mau I ate oi le viinga le whamanu o le whane tanga nei I o lava I le whavavau. Ma tau whātua ese fa maulalo I o ruma ono I mātou o se whanau sala. Mātou te nau lava e fia whai mea le lei fia whai mea sili. Ai whetoso ina peo mātou loto ma o mātou nganga I me manatu I aili tangata. Vai ai mātou mato I lalo ai mātou I luma o lau fio. A o mātou o mai o I mātou o lau whanau le tamai. Ia e whamangalo mai mātou taito tasi. Mea o vai ai mātou I o luma, mātou te tālo whamangalo I mātou. Mea o leo I ailo mātou ngawhatia o no lo mātou walea, mātou te tālo ia e whaatama mai na mai mātou. Ia mātou loa lau a fio malo finangalo, ma ia mātou sāwa vali ai. Mātou te tālo whamanuia lau kalesia nei. Whamanuia a inga tei tasi uma. Mai e mātutua se iau lava ia mātou whanau. Mātou te tālo moe o lo whatau tolia I a inga po maota ngase. Mātou te tālo ia lango maluina I lau e fio o lātou tautonga. O ti ngāo tino ma mawhauwhaunga. Ao langona foi o I mātou tālu tamai. Ia iei loa nganga e te ina I mātou pātonu tonu o mātou wala. Mātou tālo lo mātou tua ia mātou whanau. Tālo sia I tonu o ngā luenga ma whiau ma tiu te mā o onga. Mātou tu atu I o luma whamoemoenga ese. O a inga te tasi uma e atia e ai o mātou a inga I nei tunu. Mātou sā ili I ate oe o mātou manuia. E mau ai o mātou le lei mo le anga I lumanai.
Mātou tālo ma mana tua e o lo whanonoa. Mātou mana tua ai. Lau au na tina ia sina ma le whanau ai maise o le au lotu ma le kale sia i Cannons Creek. Ia iai pea lo nganga i o lātou whanonoanga. Maua whamawhanwhananga, maua whamaisenga mai lau a fio i o lātou teimi o whanonoanga. Mātou tālo mo nei atunu o New Zealand o mātou no nofo ai. A tia e ai maua vai tamaina o mātou wola. Mātou tālo i e whamanuia o na whainga malo, o na upuwhai, o ala o ati nae. Ma ngā ruenga o lo whai mōre le leilo tele o tangata. Mātou tālo mo au whamanuianga. Mātou manatua lo mātou atunu o Samoa. Ala ese o lo tautua ai I lau fio. Ngā luenga whāle malo, ngā luenga whāle nuu ma la whanga maise o le tautua e ala I lau e kāle sia. Ia iai lo alofa ma lo wanga le lei. Ia mātou tālo mōle lau rangi lau tele ma ona tōtu ngā ese. Ia mātou la wha I a te oe o lau fio e le lei ai. Se taimi mātou whalongolongo wheta lai oe lo mātou atua. Ia e te tala la mātou whalongo. Ia te tala ina foi o mātou loto, mātou te loa ai lo wheta lai mai mo I mātou. Ina ia o ina I mātou, maa o ina I mātou I lo wheta lai mai. O ia mātou tālo, mata talo le leoa. Ai le leoa lava I lau sila whangati, whaia lo finangalo. Ai le o mātou loto. O au mātou tālo ma Vailaau e ala ia Iesu Keriso. Le li mal faolo le na wa I mātou tālo. Lo mātou tamai o I rangi. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo I le rangi e peo na whaia I le rangi. Ia e fo ai mai a te mātou le asoneia mātou me ai e tau male aso. Ia e whamangalo ia te mātou ia mātou o sala. Peo I mātou whoio no mātou whamangalo I natu. Ie wanga leanga mai ia te mātou. Aua whoi e te teitaina I mātou I whaososonga. Ia e lawea ia I mātou ai le leanga. Ma lo male mana. A to male vi inga e whavavau lava. Amen. Se lau tos furuono le. Pese tātou toi vi ai.
Tele na wau whamanuianga I lo mātou wola. O e fo ina mai fo I fua o lo mātou wola ngā rurui. O tupe o mātou maua, o mātou toi o fo inatu se vaenga mō lau fe au, malau ngā luenga. A se o si ngā tāulanga o tangata, mō oe malau tala le lei. Whapa ia mai leola foa. Si leona e whapa ia ina o mātou wola, o ni tāulanga tangata mō lau fio. Me ia te oe pēle vi inga e whawavau. Amene. E o tātou tālo. Ia mālia upa lo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhawhaunga lo mātou watua o lo mātou papa malene te tongi o laina I mātou. Amene. Maua se matua e teita inai tātou mai le tusa faita wina mai le whengai ngā whau. O le tusia Paulo I le kalesia I Efeso I lo mta upo e ono. Au te fia whao ngā ina se paengon whai upo sifuma tasi. Ia ofu o tau I ofu tau ato atoa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia ona te te atu I tonga fiti ale te Apollo. Ia o ofu o tau I ofu tau ato atoa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia ona te te atu I tonga fiti ale te Apollo. O le manatua o tu o le tuswhaitau o filfilia mai tuswhaitau o le nei vai aso e whapea. O ofu tau mai le atua. O futau mai le atua. O le matau muli leo le tusia Paulo le kalesia I Efeso le sa tātou whaitau ina aia whaiupu ia mai le whaiupu e se furu e o atu I le whaiupu e se furu ma le fitu. Ma o lo wha o mai e Paulo lana tusi le kalesia le I Efeso. I upu ia sa tātou whaitawina. A olo a matala le whai upu e se fulu I le wha upunga Paulo e wha pea o le toe upu le nei. Ia outou loto te tele I le ali. Ma le maa losi o lona mana. O le toe upu le nei. Pei fōringa mai wa uma o na whamatala uma ma momoli a mawhawhaunga o le apostolo I isi mata upu umala I luma. Mai le mta upu mua e o atu le mta upu e ono. Ai na ua ngai na wha uma mataua lunga lana tusi o na wha pēle o lana wha matalanga. O le toi upu le nei. This is the final word. O le toi upu le nei, I au tau loto te tele I le ali, ma le maa losi o lona mana. O le loto te tele I le ali, o lo whātatau, Ia le upu ali, Ia Iesu Keriso le alo o le atua, o le whaupunga lea, o lo whaonga ina I tususinga le, a le whenga inga fau o le upu ali, Lord. O lo whātatau Ia Iesu Keriso toi tū. Ma lea Vailaau taua lunga ai e Paulo le tusi le e kalesia e Efeso I le whaupunga lava lea. Ia outou loto
te tele i le ali. O lo whatatau i le ali ua foai mai e le atua ma wana whaia le tauranga o le tongi ola mo le lololangi ang sala. O le malosi o lona mana, o lo whatatau i le mana o le atua na teita ina ai ia le ngā luenga tā lai a Yesu Keriso. O lo whatatau i le malosi o le mana o le anganga pa ia na mawhai ai o na teita ina le ngā luenga tā lai a Yesu Keriso. Le anganga pa ia na mawhai ai o na manu malo i whaososonga o le ti Apollo. O le mana na mawhai ai o na whatoi lalo, le angasala, o le maliu, ma le oti ma wana toe whatui na mai Yesu Keriso, mai le oti ma le tunga mau. O le winga leo, le whaupunga leo, ua a mata ai le vaenga o le tusi le sa tatou whaitauina mai le whai upo e se furu. O le toe upune nei. E outou loto te tele le rii. Mal malosio lona mana. Tangata ia o lo tusi ai Paulo i le kalesia le i Efeso. E le tangata i Utaia, e le tangata i Israelu. E le tangata foi na ao ina i tula fono a Mose pe ona whaia i tangata i Israelu. E le tangata foi na osi fea ngainga ma le atua e pe o le talafasol pito o tangata i Israelu. O tangata o nu ese. O tangata o leo wali liu mai tonu o le teletonunga wha kerisiano. Hei ase se tenga o tangata i ole e kalesia i Efeso ma tātou o tangata Samoa. E leo tātou o tangata i Utaia, e leo tātou fo o tangata i Israelu. Tātou a o malitala le lei ai tātou le afe valuselau tolu sifuru. Tātou o tangata muli mai. O tātou na wha upuina o tātou o tangata o nu ese. E leo ni tangata o le whea ngainga a le atua ma Israel. Whapena la tangata o le Lotu lea i Efeso. A o leo wa tusi ai Paulo. Ma o le mafua anga o le tusi o Paulo le kalesia lea. Ina i alato i loa. O leo wa tatala i le atua lona alofa tu noa wale ngata i tangata Israelu po tangata i Utaia a wa fia ai ma tangata o nu ese. Mai o tangata la ia o lo tau mo fai Paulo e fai loa i ala tau o leo wa o fia o tau i to tonu o le alofa tu noa le atua. Ona fai u leo le fa upunga lea Paulo i le nau o Paulo a whai wa veo tōm tangata kerisian. E ilale tua inga ola e ola ai tangata kerisian. Ia lao lo whao ngā ina ai e Paulo le whao punga lea i outou o ofu i ofu tau ato toa. I outou o ofu i ofu tau ato toa. Talitonunga o Paulo le vea tangata kerisiano e leo se tāwhaonga. O le avea me tangata ua talitonu i le tala le lei a Yesu Keriso toi tu o lena maliu mau toi soi fua manu malo mai. E leo se tāwhaonga i a le avea me tangata kerisiano. O le avea me tangata o le kalesia e leo se vanga e a le whamoe e a lai ona talia e le tangata e a le tala le lei a Yesu Keriso. Nea lai whao ngā e Paulo le whao punga lea e outou o ofu i ofu tau mai le atua. E leoni ofu tau a mea o ta pena ai se fita mo se taua. E leoni ofu tau foi a mea sa sauni ai ni tangata ina ia o i se taua e pe ona tātou masani ai meneo o taua ia matapenanga o meneo fita. E leo le whamoe le nā o le wheau o lo tau whai Paulo e ave le kalesia.
A lo whao ngā ina e paulo le ata lea o le fita tau e wha matalai ia le winga o le avea ma tangata kerisiano i to tono le kalesia. Le lao lo whao ngā i e paulo le ata lea o le ata o le tangata o ofu tau. Mai le whao ponga paulo i le kalesia i Efeso a wātātou te le tau matangata. A o ali sili ma whaipule ma ali o le pouliuli o le neila lo langi a toa ma nganga leanga i mea o i lunga. Iaua, whai loe paulo le a vea matangata kerisiano o le ofo ina atu leo o le tangata i le tua mai o le tangata o sauni e tau. Tangata o sauni e whai ma fita tau a Yesu Keriso. Ia laua, whao ngā i paulo le ngana lea wha fita po le ngana wha tangata o taua e momoli ai ia le wheau lea. Lo vai ina le e paulo ia la e o le fita e wha matala ai ia le ia ofu tau ia wha le atua o lo tau mo whai paulo e momoli le kalesia. E mai paulo ia o tau suru ngā titi le wha maoni. Ia o tau suru ngā titi le wha maoni. Ia o tau ufi fata i le ame o tonu. Ia wha se vai ina o tau le file mu. Ia o tau talipoponi le whatuatua. Ia o tau pulo tau le whaoletanga. Ma ia whai le fionga le atua ma pelu o le nganga. Ma anga ia e ono le oua tau mwhai paulo e wha matala ai e o futau ia e tau o ta pena ai le tangata kerisiano. O mea uma ia le oua tau mwhai paulo e wha matala mai o le wha maoni o le ameotonu o le file mu o le whatuatua o le whaoletanga o a fionga le atua matala talonga i le nganga o le atua. O mea alofa ia leua tau mwhai paulo e wha matala e pei o ofu tau o le tangata tau. A mea uma ia o mea ua fōa ina mai le alofa tū no le atua e ala ilo nā nganga pa ia. E ta pena ina ai le tangata whatuatua, ta pena ina ai le tangata kerisiano. O mea alofa ia mai le nganga o le atua ua o mai e whata mau a inga ina ai le tangata ua a vea ma kerisiano. Sauni ai o ia ina ia mawhai o na te te atu i tonga fitia le te Apollo. Tel tonu le apostolo Paulo le avea ma tangata kerisiano o le avea ma tangata tau. O le avea ma fita tau. No whao ngai Paulo le ngana wha tangata tau i lana tusi na ave i lona atali o Timoteo. Mai Paulo i lona atali whale nganga o Timoteo le nei. Ia e ono sai mea tinga ai e whapeo le tangata tau e le lei a Keriso. E le aise tau i le taua na te whalavelave i a te ia. I mea o le nei o langa. Ina ia whawhia o ia i lena fili a te ia e whai matangata tau. Mafuanga leo le. O le avea ma tangata tau mō Keriso ina ia whawhia i lena filifilia o ia. A wāua filifilia i tātou e le atua e alai i lona lava alo pele o Yesu Keriso. E naua tau whai upo Paulo i lona atali o Timoteo no whapele o whaupunga Paulo ua ou tau le tau le lei. Wa iu ia tau le tau sinionga o ta ofi le whatuatua o le nei ua te wina mo au le pale o le abi o tonu e fōi na mai ia tau i le lavaso e le li whamasino ami o tonu. Tātou o tangata kerisiano
e ele ala fua o mona whatatia mo tātou. O le ala fua o le ito i ngā ola e ola ai tangata o ta ua o tangata kerisiano. To i ngā ola ua ola ai tangata ua avea maso o keriso. O le ito i ngā ola ua ola ai tangata o le kalesia. O le ito i ngā ola e ola ai le tangata o ta ua o le itu tino o le tino keriso. Nea lai, whai ai, Paulo le whaupunga lea, ia ofu o tau i ofu tau ato toa mai le atua. Ina ia o tau ma whai au na te te atu i tonga fiti ale ti Apollo. Tofu ma tātou ma lui tau o tātou o langa. E asesi o tātou a meo i eise mā losi i lona mawhau malona loto, malona nganga e mawhai e ona te te atu i whawhita auli tātou te whengai. Tofu ma tātou ma whawhita auli. Telefo whawhita auli tātou te whengai e au ina tō i lalo ai tātou. Mā lo ai le ti Apollo i ai tātou. Ale whamalosi au lea le apostolo Paulo i le kalesia i Efeso. Ina ia sui le o langa o le tangata kerisiano. Ia iai au penga o le taua e mawhai ai o na tapena ina le ola o le tangata. Ina ia mawhai o le te atu i le malosi o le ti Apollo. Tato i loa le whaososonga le ti Apollo ina ua ave Yesu i le metu fua o na whaile o le whaososonga. Whaososonga i mana onga o le tino. Pe o na whaososo ai le ti Apollo ina ia whetalai atu i nā maa ina i liu aleto. Ia e whetalai Yesu e leo mea ai e ola ai tangata o a whioga uma le tua e pa uma i lona fonga. Whaososo foi e te Apollo ia Yesu mea o le lalolangi ma le matanga o fia o le lalolangi. Whaososo foi e te Apollo Yesu ina ia oso ifo mai le mea mawalunga wawa. Polo ai le tua e ia na angelu e sapo ia te ia. Lei mas whaososonga ia whaososonga na manu malo ai le ti Apollo. O le winga leo o le apopoa ia tua Paulo i le kalesia i Efeso. Ina ia whata mau a inga ina i lātou. I mea tau whale nganga. Taita ina ai lātou au wae e mā losi le ti Apollo. Ne lau apopoa ia tu Paulo i le kalesia i Efeso i autou ofu tau mai le atua. E leo ni mea tau ona o le poto ma le ata mai o le tangata i lona mawhauwhau. E leo ni mea tau foi ona o le tutua ma le malosi o ni tangata ma ni ona maso e mawhai ona whawhito ai. Le ai. O mea tau ato toa mai le atua. O le whamaoni. O le ame o tonu, o le file mu, o le fatu o tua, o le fa o le tanga, o le fionga le tua e vea ma pelu, o le nganga e teita ina i tātou. Mea iem whai on whata mau anga ina il tangata ua ofo i nāturo na ola mō le tua malona finangalo. Tātou. Nei a se malosi o iai tātou. Nā le mana o le tua e mwhai on tātou manu malo ai. Tono a inga. O le wawhea ngai ai o uru ngāri. O le wao mātua ma whanau.
tono o ngā luenga ma tono o onga e whenga I pē I tātou ma whawhita auli. Ai o ofu tau ia wau mai e le tua mo I tātou, ina I tātou manu malo ai. O le whamaoni, o le ame o tonu, o le file mu, o le whatua tua, o le whao le tanga, ma fionga le tua, teita ina ai o tātou loto ma o tātou nganga. Tele taua o tātou whalongolongo ai, ma ua tele foi tangata o mali li wai. Ai o mea tau ia wau mai e Paulo I le kalesia I Efeso mea tau e teita ina ai o tātou loto. Teita ina ai o tātou mawhauwhau. Teita ina ai o tātou langona. Ina I tātou loa na fofo whawhita uli e whea ngai mai tātou I le aso ma le aso. O mauna manu malo Jesu Keriso I le fili au pito sili o na matautia o le olanga o le tangata soifua o le oti. A leoa whai e Paulo le upu I le kalesia I Korinito le oti o feo I Lotu le tunga maue o feo I lo manu malo. A wāua manu malo Keriso I le oti ma le tunga mau. Ina wato e soifua manu malo mai. Ma wau mai ai le wha moe moe ola moi tātou. Ina ia awane I o tātou. Whaia ina I whaoso songa al ti apolo moi tātou. Teimi uma tātou te whaia ina ai ua manu malo le ti apolo I ai tātou. Teimi uma e ma whaia on tātou whaia mea le lei, ma mea matango fie, ma mea tau sa fia mō le atua malona finangalo. Taimi ia tātou te manu malo whatasi ai ma Jesu Keriso ro tātou ali. Heo tātou tālo. Vai ma le ato toa le tangata. Au e ta pena ina I mātou. I le malosi ma le mana o loa nganga pa ia. Ma le whao le tanga o e Sauniga e ala ia Jesu Keriso lo walo. E na ia le whaia ina le tangata. A ia mātou manu malo whatasi malo lava alo pele o Jesu Keriso. O leo na whaia le tau langa o le whao le tanga. Whaaloto te tele mai mātou o lau whanau. E na ia o mātou I loa o na taitai pea o mātou wola e ala ia Jesu Keriso. O au mātou tālo e ala I lo lava suafa Jesu. Amen. Pese se lau ona sumale ono, whai wael tātou Sauniga ma wha mawai atoi foi ai lātou o lo whai tāpua inga mai, I lunga o penga o sota inga, Ia manuia le vai aso I le lofa, ma le anga le lei o le atua. Se lau ona sumale ono pese.